wakazi wa Festa kuwatangazia upendo wa Yesu, upendo wa milele. Hivyo basi Paulo mwambie ya kwamba upendo wa Yesu ni upendo wa milele. Ataturudi kwa ile kisa ataturudi kwa ile kisa ya yule mwanamke aliona ya kwamba acha nikusipino la Yesu la Yesu hapo ndipo uponyaji sapino la Yesu hapo ndipo maisha yake yalibadilika. Sapino la Yesu hapo ndipo kila kitu kinabadilika. Wengine tunapopatwa na mashida, wengine tunapopatwa na mambo mbalimbali, tunapopatwa na magumu tunakimbilia mchawi wa Mombasa. Hata mimi nimetoka Mombasa, lakini acha niwape siri, mchawi wa Mombasa saidi, wa Tanzania saidi. Wengine tunapopatwa na magumu, wengine hata ndoa zetu, wengine hata wapendo wetu wakitukataa, wengine tunatafuta mganga wa mapenzi. Acha nikwambie siku ya leo, mganga wa waganga jina lake ni Yesu. Yesu anaweza kubadilisha maisha. Acha nimalizie na kisa ya huyu mtu mmoja anayeitwa Bartimayo. Alikuwa mfupi kama mimi, alikuwa mfupi kama dada yangu pale, alikuwa mfupi nikamwone Yesu, afanye aje nikampate Yesu, afanye aje nikamwambie Yesu shida zangu, nikafanya aje nikamwambie Yesu kile ambacho ninapitia. Maandiko yanasema, maandiko yanasema, maandiko yanasema hatimaye zakaona nipande juu ya mti, nipande juu ya mti, nipande juu ya mti nikamwone Yesu. Alipopanda mti, alipopanda mti kana huyu Zakayo, alipopanda mti. Zakayo mwenye mnamjua, anaendelea Zakayo Yesu, Zakayo ambaye tumempa majina, anaendelea yule Zakayo, anaendelea yule Zakayo mnamjua, anaendelea Zakayo wa mbinguni. Maandiko yanasema alipopanda juu ya mti, Yesu alipokuwa anahubiri jinsi ambavyo Emmanuel anahubiri na wewe unamsikiza. Maandiko yanasema maandiko yanasema Yesu alipokuwa anahubiri maandiko yanasema Yesu alipokuwa anahubiri akarusha macho yake, akarusha macho yake, akarusha malaika, akarusha juu, akakutana na Bartimayo, akakutana na Zakayo samahani. Maandiko yanasema, maandiko yanasema akaambia Zakayo badala ya kukaa pale tu ambavyo wengine tunapitia mambo magumu, badala ya kukaa hapo, badala ya kukaa kwa ukahaba kitana, badala ya kukaa kwa mihadarati, badala ya kukaa kwa uzinzi, shuka tu chini upatane na Yesu, shuka tu chini upatane na Yesu. Na hivyo ndo maandiko yanasema Zakayo aliposhuka chini, maandiko yanasema Zakayo aliposhuka chini ndipo alikutana na Yesu, ndipo alikutana na Yesu. Na Yesu akamwambia ya kwamba vile umekubali kushuka chini, wokovu inakuja kwako, wokovu inakuja kwako. Siri ni moja, mtu wa Paulo, siri ni moja, mtu wa Paulo, kubali tu kushuka chini, kubali kumpokea
maishani mwako. Nimeanza na kusema ya kwamba maandiko yanasema anayetegemea mwanadamu amelaaniwa. Ikafika wakati nikakaa nikaona kana kwamba wazazi wangu hawezi nisaidia licha ya mambo niliyokuwa ninapitia. Nikipigia baba ananiambia hii haiwezekani, nikipigia mama ananiambia haiwezekani, nikipigia ndugu yangu mkubwa ananiambia kijana wetu siwezi kukusaidia, nikapigia dada yangu mkubwa ninayemfuata nikamwambia dada ninatamani unisaidie, akaniambia ndugu yangu mdogo siwezi kukusaidia, hata nikaenda kwa marafiki zangu nikawaambia ya kwamba nisaidie na ABC, ninapigia ABC, ninaomba unisaidie, wakasema hawawezi. Hata nikaenda kwa Mpoa nikaambia Mpoa wane ndoni aidani, ninaomba unisaidie, nimepigia ABC, akaniambia sikiza kijana, sina wakati wako wewe, sina wakati wako wewe, siwezi kukusaidia. Hapo ndipo nilikaa nikaona ya kwamba tumaini langu ni Yesu, na huyu Yesu aliyeniokoa katika mambo yale. Sijatusikwa kwa usherati, sijatusikwa kwa miadarati, pengine nimetumia pombe kukushinda, lakini siku ile nilipoona ya kwamba nimekaa peke yangu, sina wa kunisaidia, nikainua macho nikakumbuka maandiko yanavyosema ya kwamba tuinue macho yetu na tutazame milimani, maana msaada wetu unatoka kwake. Hapo hata sikuwa ninajua kuomba sana, hapo hata sikuwa ninaenda kanisa sana, hapo hata sikuwa nimepokea karama ya kuongea na ndimi, lakini siku hiyo nikasema ya kwamba Yesu ninayesikia kwa TV, Yesu ninayeona kwa makanisa, Yesu ambaye nimekaa nikahubiriwa, ninakuja kwako leo, ninakuja kwako leo, ninakuja kwako leo. Na hivi acha nikwambie, maana huenda tusirudi hapa tena, maana huenda ino siku ambayo Bwana kwa siku zote za maisha yetu ametutumia kama prayer partner, tukasimame hapa Plaza tukatetea habari njema. Basi na hiyo baada ya kusema yote, nimekuja kukuambia ya kwamba siri ni Yesu, siri ni Yesu, siri ni Yesu, siri ni Yesu. Tuko Bwana vigele